Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kajingalang kabelapan long dak All India Trinamool Congress Hamadan Mautangkut mentagasngi thoding khat artriku nailar kade koi ni kajingalang ki beh tam nabaro kajingalang belapan long dak sing sign pertai house nem araja arpar nagabanta ban pen kra ye ki election ke ban long house nem ubanwan katau araja arpulai kabasutunat ka long bahagate kajingalang Bah Makmilan Kharbani President jong AITC Nongstoin Block Committee haba ajingkren chiki paidbah uloong bagati MC kade ka parti ka badan ye ka thong ban shakri ye ki paidbah da ka jing e bat ban weng ye ka jing e habaro kiliang nalo ka taw loong ba kari India kari gari sensar paidbah kumta kumki nongmihkhmat kim dei ban nyau lade ba ki dei ki kynrad hendrai ki dei ban nyau ba ki dei ki shakri jong upaidbah tongin sngap ye ka jingkren jong utei urang ba Lies for Bahasha Assam as a gift for Golden Jubilee. Lies for Bahara Kaji Assam. Chimanjur Ekane. Chimanjur Papa Ekane. Ngin Manjur. Kapati ngin yang penungin. Aku jinggalam jumpa Charles. Aku jinggalam jumpa Pemukul jingi. Kiwe pat yang le ngin yang le. Menem step. Chua bangan wan sini. Ngaku mi waiting talks long times. Yung ba kanik MDA government kalau tahu itu sistem. Tidak mana bala punya kesana. Ke sistem tumai. This MDA government they have found a new system. That is illegal system. Kila senai pada sistem tumai ke illegal system. But kita niat kata. Lapelong ilegal, lapelong diandot di kakam di doyong. Kasilong tais mutakas ni om rius pak kro kapisa kani bandrong sa platingka man di kon swa. Menta kani kapisa karung tangah ke pladen kenyak lo. Hap tiak ni kai surok. Maka kapisa kadang kasorka. Karung di kenyak lo bapak di ulakam. Kamrung sa platingka juga sorka. Nak kata kadau. I should request our honorable leader of opposition, we will take this resolution. Sir, we must end this illegal system. Nginpin ko na yung illegal system. Kani kapin puot yung kari. Kapin terkong yung baro kating illegal system. Ubayap, ulayap, uplang, punya uplang tungi, uplang suntiyo kuyap. The high level connectivity. Another request from my side, we must abolish this high level system. In Pinduna, you have high level system. Do you have a high level? Come office at high level, come contract at high level, come soccer at high level. In Pindu, you have illegal system, but in Pindu, you have a high level system. Bangin layak kita ngilang kam ya pi we bukan alat jika parti mensyakri. Kani jika parti ke mensyakri nam tahu bodok besok. Nasngau manai kumlei yang lidah jemi. Di doktor mukul sama balawan ra ya kani parti sampai kalian. Kani jika platform kebangi nginyo mensyakri yo paidbah. Kathon juga parti TMC kalau mensyakri yo paidbah. Ginong yalam dari udon kemukul dari Charles baru ngilong tang kisakri. Upaidbah ulong kynrad demi. Dr. Mukul sir, Bajins and all leaders, we will just be people's servants. The real master are the people. We will serve people. Nging and shakri upaidbah. Handong skoin. Hagabagi sedang ban organisasi kapati giben. Kapati pemai, dari man kasingi jipai bak Islam bersemutu ignorin juga parti. Islam berpenyesok kapati. Kiling a kumbaga amane. Hagisan sedang ngimat ki kata kakam bangsa.
Nyimat kakam huri-hura. Kinoi kai be jemi ka hapan le tia surat beliau tulok. Hapdeng jong kani kawan kani parti TMC. Kebatruwa pi paidbah ban shakri. Ngakwa banyalam kendiat sebab ini parti TMC. Kini ketika parti ke belalong nongelam, lelam yang kini ke daka Chief Minister of West Bengal. Kebalajok mata lalai senang kenti. Lalai tan kenti kalau lelam yang kejelah West Bengal. Ngaku aban penyi kendiat ya pi. Kei kejelah perah pada kejelah West Bengal, bak kiwe kejelah kiba senca ke BJP. Let us look at the difference in the state where our party rule, West Bengal, and the BJP rule states. What is the difference? Man kasni ki Kristan bisa leben. Madhya Pradesh, ahaja apue ki pini kain, ki anti conversion law. Katakan yang siapa pengkalian, limba katakan ki kem ni ki father, limba katakan ki kem ni ki pastor. But it happened ni, namar baki pengkalian, ki pengkalian kain.